nawna thérapie mbeɗen salmina nokku ka woni ɗon mbeɗen lanndo siɗon e jam siko ɗum Allah muuyi ka ɗerol ɗo hannde kadi en aray ƴette yoga e toɓɓe fii en waaw senndodaade goto kala e meɗen ka spiritualité meɗen hannde le 7/11 mai 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez le live. Merci d'être là. Ça fait un peu longtemps. Hino ko duwaɗa famde kon andutu ko a bani adama, c'est très très important. Nediji men ɗin ɓuri hewde kon diinaji ɗin, politique on, aadaji ɗin, association ji ɗin fayda ɓe faaletema diwinde nde lowre ɗo nde wonno taƴitugol gurdam aduna ko o ɗo wawata taƴitude gurdam aduna heƴa e makko bani adama ko on ɗon pet wawata taƴitude gurdam aduna tampereji muɗum e soñjaji muɗum e welweloji muɗum hara himo wondi e deƴere e hakkille makko ɗen himo wondi e Allah makko oɗo pet jon noon ɓe etoto ɓe rewa laawi ɗin ɗi foppet majji ɓe diwine nde ɗo lowre hande kadi si nde ɗo lowre iwi e ma a wonay neɗɗo hula reedujo mana mo tawata neydi mum ndin ko kulol diina mum kan ko kulol huwodiral mum ngal ko kulol bana adama huluɗo reedu metta maccinɗinde metta jattude. Merci la famille, partagez le live. Merci Mamadou Kollangel, un frère de la spiritualité. Mi fillito wota yejjitu ko satti wo ko satti kala alhaali mo yiwɗa hoore ma e muɗum ko a bani adama. So andi ko a bani adama a anday ko woni rewde e hoore ma ɗo koko duwa rewde e hoore ma. Andi sa jaɓali hunde a wawata yiwde hunde nden ko nde woni ko ko wonɗum waɗi buy fayda ala yiwde Allah ko o woni ko ala rewde Allah no o duwa rewrede no ala hulude Allah no o duwa hulirede no ala rewirde Allah no o duwa rew ko fi honɗum ko ɓayi a ala yiwde Allah e yiyande nde o duwa yiyede nde si a huli a metta maccirninɗe a metta jattude a metta marde a metta fewjande donc hareta sattu ha satta yejjita ko a bani adama ko waɗowo faljeriji. C'est très important. Bani adama ko waɗowo faljeriji donc jaɓu faljere ma nde sa jaɓali faljere ma nde a wawata farjutude hoore ma, c'est impossible. ko ñande jaɓuɗa nde ɗo faljere mi jaɓide ko min woni ko waɗi nde ko nden ñande wawata faljutude hoore ma. kon ɗum woni bani adama ko on tawɗo huɓidota ko piiji ɗin fuu goto alana gandal piiji wirniɗi ila ɗo nawri yeeso ko honɗum waɗata goto anda ɗum wona min wona an o waliujo na o annabajo wona jibril wona malakul maut wona hay goto anda ko honɗum waɗoyta. donc nde wonno a anda ko honɗum waɗoyta iɗa tawa e tagaɓe ɓe donc a jaɓay piiji ɗin fof a wawata ɗi huɓidade andi sa a jaɓi ko a bani adama hajuma ala e batini. Tu acceptes la situation. Yawgol ka batini, je sais que tu veux contrôler la situation. Anda sino faltade
yiidugol ma e bileejo, yiidugol ma e baatiniijo, yiidugol ma e pasteur, yiidugol ma e noone wonnone kaahiniijo innoo no waawi moƴƴinde, no waawi yeeyude ko jogaaki, yiidugol ma e waliyo noone wono nodditirɗaa o tigi ko faalegol ma huɓindagol piiji ɗi anndi ɗon a faala ittude hoore ma e bane adama yaaga, a faala yawde ka lowre ka wonaa lowre ma, lowre honde taguɗo on. ɗum ko projet ji makko, ko honɗum woodanma kono jaabortoɗaa ko waɗi kon noon ko ɓentata réaction. Ndaaru piiji ɗin, piiji buyno ka hoore leydi ɗo ko woodanma ko ndaarugol, wota jaɓu mutugol e nder majji, wota jaɓu ɗi naɓore, wota jaɓu wonugol ɗi. Il faut observer. Merci Amadou Télémilé. Partagez le live et mettez les cœurs, partagez, abonnez-vous sur la page. Merci Diallo Youssouf, always nice to be here. Merci. Haray sa jaɓi ko a bane adama, haray hiɗa hatonjini e andugol ma faamugol koko waawuɗa kon waɗuɗa e fey ko heɓuma, accu felugol hoore ma jusque là. Accu felugol hoore ma so fini, koko waawuɗa kon waɗuɗa nden ñande, ko ɗum kadi waɗaynoɗa nden ñande. Gandal mangal e taaga mangal e pinal mangal na a waɗɗo formation adda ka aduna ɗo, ko addaɗo ɗo ko ga formotoɗa. Donc la budda ko obligatoire ko forcé ha waɗay farjereji. Ekkitotoɓe golle ɓe fof no andi ɓe bonnay taw si ɓe moƴƴina. Ko religieux jom wiyata ya moƴƴina non on ɗon c'est un religieux. O anda aduna, o anda akira, o alaka waɗeteɗi, il n'est pas dans les expériences, dans la réalité. Ko religieux jo wiyema ya moƴƴina non on ɗon o woodaka, il n'existe mais o anda hay adnan ka fewndi. Ko ɗum sa wattani yila kala piihum jalto kum kesum hay atto o gollitirde hunde nden ko toŋante nde. Ɓe toŋante hunde sa landi kam ene a gollitiri nde hunde, mo wama toŋande téléphone, o toŋane télé, o toŋane deftere. Sa landi kam a gollitiri o téléphone ɓennete o oy, a gollitiri o télé ɓennete o oy, a jangi nde deftere o hiɗa toŋandelan ɗum ɗo ko ɗum wiyete le religieux, ko ɗuuɗa waɗa ɗum mawɓe men ɓe makayno ɗuuɗa waɗa yiiɗotako. Dans la spiritualité aduna on ko cangol, ko cangol, ko ya aru ƴooga ko haton jinɗa e mum kon feƴƴa. Ana ya ara ɗon inna yimɓe ɓen ko liitel jelu ɓe yarata. An ko honɗum falla yarde, yaruɓe yiya, yaruɓe yiya. So andi téléphone moƴƴa ta jogo, yo ɓe yiya jogaki, c'est un message. So andi télé moƴƴa ta ndar, c'est un message. Mais taɓe ndaru c'est pas la religion, non na dina, wo taɓe ndar na e dina wonɗa ande kadi tu es dans le religieux. Le religieux est loin de Dieu. Merci ma sœur Hadja Kadiatou Bari. Hadja Kadiatou Bari dit merci pour ta thérapie, qu'Allah Ta'ala te récompense énormément. Amina ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci Halimatou Diallo. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Merci DJ Ibrahim, mon libérateur. Merci beaucoup. Joni non en wi ko be anda ko bani adam. Needi ko an e min neaɗen kon naya wonu ɗo. Hiɓe andi sa woni ɗo hiɗata gana. Si a woni ɗo a anday na a fello na a leggal. Tu peux changer les choses. Hiɓe andi.
e hille hulande maɓɓe nden wona ya waaw waylude piiji ɗi koyo ɓe waylane kamɓe woni ko politique mana lamateriiji dole woni ko diina woni ko needi woni ko aada woni ko association ji woni ko clan hulande maɓɓe nden fof ko gootum c'est pour te contrôler metti noon sifaade ko hay yumma ma e bemma needi ko ɓe ne'e ma kon c'est pour te contrôler na fiya heɓu aljanna de ko fiya ɓe huuɓi ndoma par ce que hiɓe huli si tawi a woni neɗɗo ko suusuɗo neɗɗo ko ƴettowo risque neɗɗo ko perdowo neɗɗo ko heɓowo ko gollowo nanete no perdi ma no heɓi ko ƴettowo pehe nanete no moƴƴirimo ma no bonirimo ko seppowo hewtata ka yaata ton donc hiɓe andi noon bani adama no jonnataga immorde e taguɗo mo on ko yaaji donc on ɗum ɓe waɗi les hommes ont créé des dieux les hommes ont créé des dieux bani adama woodini allaji ko ɗon arata so ari kadi na tawa e bani adama no woodini allaji ɗi allaji ɗi ɓe woodini ɗo ɗiɗo ko huɓidotowɗi bani adama ɓay ɗi ñaamay ɗi yaray ɗi waaloto ɗi wonay e nder suuɗu ɗi dankete joni noon a wawata yiidude e allah taguɗo on si a sertali e allah tagaɗo fo e kirisa a wawata yiidude a wawata humpondirde a wawata hummondirde a wawata jogade ɓoggol taguɗo ma an on ɓay on ɗon ko an ɗaɓɓitatamo mo jonnuma hakkil o forsatama ko ya yaltu ɗaɓɓitama y a un travail à faire Allah tage ko ya yaltu ɗaɓɓitama joni noon bani adama de tawno shariaji ɗi Allah wallini ndin c'est la libération e si o jaɓi ɗin ɗon sariyaji mo kala ñaamay ko jeyi mo kala wuuray gurdam ɗam faala mo kala wonday emo faala mo kala sertay emo faalaka mo kala wonay leydi ndi faala mo kala yahay nde faala mo kala aray nde faala haray kanko ala nafoore o moƴƴini allaji ɗiɗo allaji fodde a waynodirali e majji hay siko wotoro lutti ka gurdam ma a wawata yiidude e allah gongayankejo ko ɗum ɗo no firo la ilaha illallah ka spiritualité fodde on sertali on waynodirali hay siko 0,99% e allah mum a wawata yiidude e Allah subhanahu wa ta'ala c'est impossible andu noon an tigir hiɗa wona Allah miijoji maɗin no wona Allah koyɗi maɗin no wona Allah way buy e mon ɗo ko on hendoto wahyu ka koyɗi mon ka an ko hoyɗata ko wahyu ka mi anda noon ko bonma wahinande ɗum an tigira wi ko koyɗi ko honɗum koyɗi ko koyɗi nafata lorrata koyɗi no waywa miijo koyɗi ko film gurdam maɗa film ko ɗon ƴetta ɓe tournoɓe film ɓe yaltimɓe photo e caméra ɓe ñembay woni tagu Allah hakkille maɗen yewtay yewtugol hakkille maɗen ko ɗum wiyete miijoji ruhu ma on yewtay yewtugol ruhu ma on ko ɗum wiyete koyɗi ɓandu ma ndu yewtay yewtugol ɓandu ma non ko ɗum wiyete konngol ngal ɗengal fop yewtay ruhu ma on yewtay yewtugol ruhu ma on e laabi goo ko so'ugol so andeji
wulugol mapagol an ko ɗo men ñawnata yimɓe ka thérapi ɓe innaɓe ŋattila naati yalti yaariga ko jinna wi jani ko gori yeeyi revient à la spiritualité anday na jinna jokkoma na ñande ko an woni piirudude e hoorema ko a yimɓe buyi ko a version ji pus a artirayɗi ha wona version gooto ko ɗum woni authentique ko on tuma ɗiɗa accitayma si a waynodirali e majji ɗi luuɓotoma ha ñande ko allaji ɗi wonɗa e rewde allaji gono ton ko jibiɓe ma ɓen allaji gono ton ko lamɓe ma ɓen allaji gono ton ko jawdi made allaji gono ton komo yiɗuɗa sa yiɗi debbo mo wona allah mago sa yiɗi gorko mo wona allah ma sa yiɗi ɓiɗɗo ma mo wona allah mago par ce que giggol ngol jonnata bane adama e giggol ngol jonnata allah nagoto sa ƴetti giggol ngol duwaɗa jonnude allah ngo waɗira sabu accira sabu ko allah tu waɗante waɗira sabu accira sabu ko allah tu waɗante sa jonni ɗum bani adama c'est fini pour toi c'est un dieu a wawata haysi ko 1% a wawata yiɗude allah gongajo. Merci mon frère Lampo Diama Baldé, merci Mamadou Diallo. Partagez le live, mettez le cœur, abonnez-vous sur la page MBK Diallo, merci. Donc voilà, en tout cas la spiritualité on faut ko artir gorma à l'original parce que a huwondirta e allah sona ɗon a natta aljanna si wona ɗon a jeyata mbuuɗi maɗi sona ɗon a bugotta ko ta ɓernde ma no deeƴi si wona ɗon a ɗanota ko si wona ɗon a ñamata anda a ñami ko ɓeɗi sona ɗon ko jelo jooɗi e hakkunde jawle si ɓe ñaami ɓe andata ko honɗum ɓe ñaami goɗɗo ñama ha gayna jooɗo miiji to ene hara ko honɗum ɓe ñaami goɗɗo wona ha e 14 heures jooɗo hara itti koje ka irtare koje mais c'est bizarre goɗɗo wonda e gaño mum ka yiɗa wono huli no maapi na jawdi manki na matériel mais ka yiɗa wono huli no maapi ils sont dans le religieux ils sont dans le religieux. Merci Ali Diallo, partagez le live, mettez le cœur, abonnez-vous sur la page. Donc haray ka haqiqa accu felugol hoore ma o neydi ma ndin tampimma accu felugol hoore ma a ittike ɓer ko wawɗa a waɗata no sona konko waɗɗa nde ñande tu acceptes la situation telle qu'elle est ila hande noon nawri yeeso ndaara ko waɗa donc fodde a tertaki allah tagaɗo on c'est à dire allah mo tagaɗo on moƴƴini a wawata e yidude allah taguɗo on kon ɗum habbita buyo mon no jooɗi habbi ka e buyo mon no jooɗi habbi ko seede na allah on ɗa rewde honno habbita eɗa habbi e goɗɗo ar walla e goɗɗo ar yaltinede e tampere iɗa habbi jinna e hokkore jawdi iɗa habbi malaika iɗa habbi wirdu iɗa habbi ɗum hiɗa ɓe kon ɗum habbiɗa habbagol ko dewal mi halni ɗum hannde habbagol ko dewal sa habbori goɗɗo ko jogaki ko shirk habbagol ko dewal sa habbori goɗɗo ko jogaki ko shirk o jogaki kono waɗi simo ƴettude ko woni ƴettude kon ka gurdam ma no ɓuri ko wondamo heɓirde ko buyo mon no sikkuɗe ɗo hande voilà politique ano ɓentano religieux association ji jokkere en ko ɓe woni ƴettude kon ka gurdam ma no ɓuri ko ɓe woni ma jonde a andi ɗum wo ñande waɗɗa letingo tertiɗa en wi no ka thérapie ji men feƴƴuɗi a jeeya hay hunde ala perdude hay hunde
ko maruɗa ko wagutu o wagutu ma ko mon mo ñaamude o wagutu mo yawitiɗa ko on pet marɗa siko 60 ans Allah windamma ko on marɗa siko 80 ans ko on marɗa siko 30 ans ko on marɗa ko hombo woni mettude wagutu ma ko e honɗum wonɗa sunnude wagutu ma. C'est ça le plus important, parce qu'un jour tu vas quitter. Goɗɗo lontoma ka suudu ma, lontoma ka oto ma, lontoma ka coñci ma, lontoma e ɗi fof pet majji. Si ɓe artirteno e 0 heure ɓe yaha ɓe ƴetta malaika ɓe yaha ƴetta ruuma ɓe nagaran ari ka suudu ma ɗo a 0 heure arta ka suudu ma aray tawa madame ma no ɓoosude goɗɗo. Et puis il y a des ennemis dans la famille. Wari ka danki ma emo jeejamo ko jeeje ko jeeyata no siko a sonnajo arɗa tawa e goɗɗo no ɓoosude moɗi ma ko waɗanta on ɗon ko waɗata no taw you don't have nothing, you're not losing nothing. Ala hunde ala perdude hay hunde ko an sikkiɗa mari goɗɗum ko an sikkinoyiɗa perdude goɗɗum ko marɗa ko waɓɓutu watta. Merci Diallo Youssouf, time is money. Mamadou Aliou Diallo, merci, bonjour frère. Donc yahanen toɓɓere men ɗimmere nden en firi ko wiyete ko la ilaha illallah dans la spiritualité. Si Allah wi la ilaha illallah sa yaari firo religieux a wonay ɗon ha maaya arayɗa e sirku ha maaya par ce que le religieux ko copie ko goɗɗo no jooɗi kilo guluje sappo e ley climatiseur o fira ton o adda o jonna goɗɗo wonɗo e nder ngayka an wonɗo ka ngayka on a sutaki sona kammugo terto wonɗo ka ley climatiseur ji jani terto ƴetto taw no ƴawira ka ngayka terto firo makko ngon fes terto kala ko wona ƴaw taw kan asa ƴawi a yiyay ko laaɓi an kadi a yiyay leɗɗe ɗe ya cuuɗi yal ɗum ngo hollatama sa an a ƴawi ka ngayka o hollata ko ɗum tampini Afrique ko wonɗo dalle pays développé no windude sariyaji ara jonna wonɗo e nder gaburu hiɗa asa waɗa e nder gaburu hiɗa gertade no yaltira woɓɓe no wiya yalla an hiɗa ƴetti kono yaltirta e tam terto kala bindi ko ɓe wonma jonde taw yaltu gaburu ka waɗaɗa fuuru ka waɗa yaltu nder ton taw ça c'est ton premier travail hay hunde farlaki ma yaltu ɗon taw hiɗa e macca ngaku hiɗa ƴetta bindi ko dimo windata addane janga mais c'est bizarre ko bindi maccuɗo go jangata pour s'en sortir maccuɗo go yaltuɗo e macca ngaku wiiri ha yalti ko defte on sodata an kaka laawol wuura ka laawol walata ma ko arnaqueur ma ko a waɗa abus de confiance ma ko a prostitué ma ko a dealer de drogue ya ƴetta quelqu'un qui n'a jamais connu ce genre de vie on waajo ma honno qu'est-ce qu'il connaît ko ɗo min il faut contacter namnasili thérapie pour s'en sortir des fois heɓamo yewtita ko rewɗo e ɗin laawi yalti noddata ko honno gerduɗa ko expérience ko aduna goto an e on ɗo wonɗo merci Mamadou Aliou Diallo an ko an julaade kon ɗum yewtidata e mo anda julayaga neɗɗo mo julaaki ha hande yo waajoma e laawol julaya hay siko keefeero foori e julayagal ko on Allah wi ya lando Allah toɗɗaki goɗɗo in kuntum la ta'lamun ko c'est condition in kuntum ko si tawi ya anda fasalu lando hombo lando anduɗo ko faalaɗa andude ko o innaali ya lando ceernojo ya lando karamukojo ya lando walijo ya lando kammuel ko ɗum andi ko ɗum o andi nar koye pay ko janggay koye ɗo école ha hen ɗo diplôme mais ñande ɓe mimi ka ngesa ɓe innayi ha hande ɓe andaɓe aɓeɓe sa soppa koye soppugol leɗɗe goɗɗo ekkitoto soppugol naka tableau
ko dogin koye nder dogingol oto goɗɗo ekkitoto oto o naga tableau c'est pas une vidéo. Donc hiɗa sukkude eɗa heɓirde o sonnajo kono ko woni ƴetde ma ko no ɓuri gonɗamo heɓirde ko ɗa sukkude ɗa heɓirde o gorko ɗa sukkude ɗa heɓirde o politique ɗa sukkude ɗa heɓirde ɓe musidɓe ma o association ji ɓayiɗa faala protection wona junngo Allah kono ko woni ƴedde junngo ma ko no ɓuri ko wonɗa andi ɗum wo ñande waynodir a andi jakka ko ɓe woni ƴettude kon no mawni wo ñande waynodirɗon koko rewi horamon ma yawtu. Moi je suis pas là pour te flasher. Donc ƴetten toɓɓere men ɗimmere nden c'est-à-dire o adna mo woni mum no sendi tati. Il y a la religion, il y a la spiritualité. Il y a donc wiyete comme consciousness hiɗi kumano dogma religion ko ley woni spiritualité ono ko ni ɗi waɗi no yirta ni kam e leydi weeyo kam ko noon kadi leydi ndi prenez la religion ou la matière kala ko memata yiya ko woni hakkunde ɗon kon weeyo ko woni hakkunde ɗon kon planète koto kala ko woni hakkunde leydi e kammo prenez ça comme la spiritualité ko wontiri kammo ngun nawri dow prenez ça comme consciousness kun kala no ɓuri kuma ko degré no wayi julɗo gomɗinɗo ha dow yaqin ha isan ha ko grade no wayi o mintere yaga kono nde wonno leydi ndi no huɓɓindo donc laamu ngu yiɗata sona ko ɓe wawata huɓindade ɗo religion jooma jawle en yiɗata sona ko ɓe wawata huɓindade kombo wawi huɓinade weeyo ngo ça c'est la spiritualité ko wontiri dow ko kam hombo wawi huɓindade ɗum ay malaika c'est consciousness no woodi ko hecci spiritualité en aroya e on domaine ɗo en aroya c'est à dire ko étape par étape inchallah. Merci notre grand sponsor depuis Lisbonne, Aliou Diallo Show. Merci So Abdoulaye, Mr. Lama, merci. John non aranen toɓɓere men ɗimmere nden yewtan ɗo kundo molanaɗo ɗum ɗo kaka thérapie jeyano hitande no lannude je balance ça je vais laisser partir hitande be e style ji kesi ayi o aduna ayi ɓe wuyɓe e ɓe gendarme ɓe hitande ɓe wuyɓe ɓen adday style keso ko gendarme ɓe gadda si gendarme jo janga naali formule ji kesi ko wuyɓe ɓe gaddi kon o wataɓe yiwde o arnakere ko yetto hitande ɓe adday style keso si entreprise ji ɗi yimɓe ɓe janga naali formule ji maɓɓe kesi ɗi gara yalude ko ɗum perdini julɓe ɓe kamɓe ko ɓaawo ɓe woni yaarde naaɓe fof no tenti julɗo ɓawla ɓuri c'est à dire ko ɓaawo woni yaarde adnam no yaarde yeeso mo yaarde ɓaawo ɗum atta c'est à dire chaque année chaque seconde le monde change mais kamɓe fayda nde ɓe yeƴƴitoyo tawa laamki ko ɗum ka yiɗaɓe yoɓe ka victime wullito ɗum sikka ɗum adna ko Allah wi adna c'est un jeu laybun ko jeu adna ko Allah ko ɗum adna ko un jeu si a jouata ɓe jouete si an a jouata ballore adna nden hoore ma nden waɗete ballon si hoore ma nden waɗama ballon ko jiifama kañ yuwoto ka gurima ɓe rewata may jonno hino gundo on que je vais balancer aujourd'hui andi ka école ka duɗe ɓe jannete fayda piiji ɗin fuu mais ɓe jannatama fi ma an jonno si goɗɗo anda ko a hombo a yiɗawa andude adnaw ko waɗi siɗa yiwde ɗo nawna silli ɓay gite ma ɗen no laaɓi na ɓay gite nawna silli ɗen no laaɓi ko ɗen gite ma dankotoɗa ko e ma yiyata aduna o
si a jannaka fi ma fi neɗɗo mo wonɗa gon awata haray ko fek ma on woni yiide aduna o ko fek aduna on yiyata. Souleymane Sow, merci. Donc on va commencer ko non gundo ƴettu bik jogoɗa yewte fi gorko e debbo ɗum ɗo kaga thérapie mi waɗayno, mais je pense parce que c'est la fin d'année. Ino sonnajo fi ya andu ko ndu woni sonnajo. Sonnajo himo wona no moƴƴiri, c'est-à-dire elle se sent bien. Himo wona no moƴƴi ko yo wonu no moƴƴiri, ko yo so'u ko moƴƴi, ko yo so'u ko moƴƴi si o golla ko moƴƴi. Windu la femme se sent bien d'abord avant de faire du bien. Ko non mo tagira. Elle est émotionnelle. Ta yejjituɗo kanko e gorko na goɗɗo ɗe ñaawoje ɗe yiyata ɗo fof ɓangal andugol neɗɗo wonda ɗo. La femme sonnajo ko yo so'u taw ko moƴƴi automatiquement o waɗa ko moƴƴi. Ko ɗum waɗi worɓe kamɓe mbaɓe ɓe sont très forts. ɓe eta ha ɓe addamo e on état d'âme où elle se sent bien, paf ɓe heɓiramo ko ɓe faala ko, parce que non mo tagira kanko elle est émotionnelle ka ɓernde wollata. La femme travaille à partir du cœur où se trouve la chambre des émotions, ici. Gorko nano gorko no duwa gollude taw ko moƴƴi si o so'a ko moƴƴi. Un homme doit faire du bien d'abord, doit travailler du bien pour se sentir bien. Windu na goto. L'homme bouge à partir du cerveau. Ko ɗum waɗi sa yi gorko ga gollata iwtiri ɓaawo makko, gorko ara ko ga gollata fotta e gorko ko ga gorko émotion no fetta no wulla. Ça c'est pour les femmes. Un homme, tranquille-toi. C'est ici. C'est ici. C'est un jeu. Tu joues aux dames. Gorko gars, tu joues le dame. Tu perds, tu gagnes. Tu perds, tu gagnes. Tu frappes, on te frappe. Gorko ko tumandema o golli ko moƴƴi si o wona moƴƴo, si o wona moƴƴuɗo, si o wona welti. Ko ɗum an sonnajo waylowo gorko ma on debbo. Tu perds l'homme a accay o golla ko tuma o dépense ma, ko tuma o yoɓi joddi suudu ndu, ko tuma o danki ɓikkoy koy, ko tuma o danki mawɓe makko ɓe, ko tuma o danki hoore makko, ko tuma o golli si kanko o welto. Ko ɗum o tagira ko e mbullaari o iwi, ko e mbullaari o iwi, ko beye duggu ngun o memmina. Sina ɗum il va perdre sa valeur. Si a remplaci mo e ɗeɗo golle wonandema an ko a mama solution, ko a moƴƴuɗo, ko a neyiɗo, tu ne veux pas le perdre, tu veux dominer sa vie, tu perds un homme, tu vas créer un vaurien. An gorko waylo ɓengu ma waɗamo machine, un robot yo aru o daro place gorko yo gollu, tu vas détruire cette femme. Na place makko siɗa faala debbo yo o wonu ka moƴƴi, waɗumo ka o so'ata ka moƴƴi ko moƴƴi. Dès qu'elle se sent bien, elle va produire du bien. Mais maintenant, ce n'est pas perdre nos femmes. Dès que la femme se sent bien, là, oui, elle va donner son maximum potentiel. La nuit. Idala, tettintala, irmina, e afa mali tagu debbo. O tettinala, walla tala, irmina. Waɗumo ko Allah wiya waɗumo ɗum ko so waɗumo e alhaali ka o weltoto o siwra, elle va donner automatiquement. Gorko on waɗumo ko Allah wiya waɗumo ɗum, gollinmo, c'est une machine puissante. Golli gorko on accu o golla, si o gollani o maayay spirituel, ko si o golli o fonto. Si o andi o yoɓi fi ɓiɓɓe ɓen, o yoɓi fi ma, o yoɓi fi makko, o daranike ko ɗon o kanko o fontoto. Kanko naka so'ugol, o hatojjina yo so'u ko moƴƴi so waɗa ko moƴƴi, so wona moƴƴuɗo, so wona firtiɗo.
ko hato ñini ko gollugol ko mo donc 99% ñabbeeli ɗi ngoɗo woni yaltude ɗi ñabbeeli ɗi woni ɗon dogude moƴƴo clinique yaara ɗo arda ɗo 99% ko o formule ɗo majjiri o ɗe ñaawoje ɗe jokkuɗon nano e ñaamo ko ɗo majji donc siɗa hato jini e thérapie il faut contacter nawna chelli thérapie iɗa hato jini mo yewtida kene la thérapie c'est ça komo yewtida no woodi yewtireji a heɓata nowru jentotoɗi ɗin ɓayɓe famata sa heɓali ɗe ko faame a dikkata sike jibitidire sa heɓali ko faame a dikkata aduna an wona ɗo luuɓede ɗeɗɗe a heɓali woni ko faame donc iɗa préféré iɗa suuɓi yawgol o fenanama o ɓay ɗon bete o jentotoma ka fenande mais yahata ka woɗɗi ko ɗum ñamdorgol penaɗe ko shirk donc may joni non andi la femme elle est émotionnelle elle doit se sentir bien pour faire du bien un gorko na émotionnel tu es travaillement tu dois travailler du bien pour se sentir bien donc andi ɗon andi ki lutti sa gollitira joni noon aɗa nden gunduji gorko e gunduji debbo eyi non na no wonɗa yirde aduna waɗi non woniri yalto e ɗi haalaji ko ɓe haalnayi ma ka diina ka neydi e ka c'est différent de la réalité hein. No serti ko ɗum buyi e mon gay goɗɗo yewo mi habbanoke miɗa jam fa no ko an ɗaani aɗani nawna selli wona o mo wonɗa yiwde ɗo non o mo wonɗa yiwde ɗo ko image ko ñande hodirɗa e nawna selli ko yiyata nawna selli na nawna selli sutiɗa ɗo ko image mo créiɗa ka hoorema fe nawna selli on ko on sutiɗa c'est différent may aren ka sonnajo gundo makko on no ko non ko tagirago c'est naturel ko sonnajo attoto ɗaɓɓude e wondigal gorko ko gorko mo o wawata manipuler c'est pas mal hein? Comprenez cela ko non ɓe tagira sonnajo tagu makko parce que les émotions ko attoto si on ɓattodiri ko attoto taw testude c'est un homme qu'elle peut manipuler ko gorko mo o wawata ɗaynude tawata hiɗa ɗayno un homme manipulable. Je vais vous dire, 50% des hommes sont dans une manipulation éternelle. Habe maya be yata gundu. Ko debbon be naade de yaltina. Min na de no boni. Moi je ne juge personne. Je parle d'une réalité. Debbo ko ɗum attoto ɗaɓɓude e gorko mo wawata naatde o yaltina gorko si on fottino gundo makko on ko attoto ɗaɓɓude e sonnajo ko sonnajo jeeyaɗo mo o jeeyi har kanko jeeyi haray mo jeeyi o tigi jaɓana ayi won ɓaawa mi accitaale ko o jeeyi l'homme cherche la possession min jeeyi la femme cherche la manipulation ka newre an o woni c'est ça le secret d'un homme et une femme oɗo noon thérapie moni jonde ɗon ça c'est le 3e degré kala ɓe waɗali thérapie 3e degré anko science arano 2e naaɗi ɗiɗo nato yewtete joni noon ko honno ɓuri hulɓinade le danger est que si tawi sonnajo on wawi heɓde ko faala e jungo gorko on o teddinta gorko elle peut aimer le monsieur mo wawi yiɗude gorko mais haray o alana gorko on teddungal par ce que mo andi o ala protection
parce que sonnajo no hato jini ko hiwam jon non ko honno neɗɗo mo kanko o waawi manipulde hiwirta mo kanko haray mo maaɓi ko ɗum ɓurɓe maɓɓe ɓe sakkitora yawgol humagol e gorko go eɓe wondi e moode maɓɓe mais tawa himo humi e gorko go harana affaire bonki few mais mo humi e gorko pour des décisions solides ɗum nelaɗo makko non aro e ñande go tawa gorko goto no darani rewɓe capanɗe jowo ɓe sikki ko bugagol wayi ko ɗum woni golle maɓɓe bugagol tout c'est pas ça le prophète parle c'est parce qu'il y aura peu d'hommes haray worɓe ɗuuɗa dès qu'un homme est manipulable il n'est plus un homme dans la spiritualité parce que la femme est émotionnelle so accidimo so andeji makko ɗin elle va se détruire automatiquement o bonna e hoore makko o bonna ɓiɓe makko ɓe sans se rendre compte parce que o waaway manipulde gorko makko mais ɓikkoye makko koye à l'âge d'adolescent ɓe sunnay c'est très difficile de manipuler un enfant à l'âge d'adolescent pay kum ka ko gonata ɗon gorko wela manipulde ko gorko ɗum watamo ñoƴƴude ɗon non wela manipulde c'est un vrai rebelle ko ɗon ɓe juuɗata noon sonnajo on donc la femme ne va jamais respecter un homme qu'elle manipule mais elle va t'aimer. Et dès que tu es manipulable, il n'y a plus de respect. Et dès que le respect sort dans le mariage, c'est vide. Parce que tu ne te sens pas protégé. Et on doit le dire, est-ce que tu ne te sens pas protégé? Quand on voit c'est fini pour lui. C'est la femme qui doit tout décider. Et c'est ça, na donc na golle map. Joni non gorko on kadi ko debbo mo o jeya won dabbude. Si o jeyima mo wawma yiidude mais o teddintama, plus de respect. Ko be o anda ko contrat woni hakkunde mon hiɗa wawi wallinde keeri no wodi piiji ɗi jaɓata ka dimuma no wodi piiji ɗi a ƴettata ko be o anda lowre nde Allah falli mo nden ko kanko remata nde wona an ko be o anda an lowre ma nde hiɗa remude nde la si teddungal ngal attori teddungal ngal ko lutti kon fof ko ɗon jokkata giggol yurmede fof ko ɗon mais si teddungal ngal yiwi ton mowama yirde mowama yurminde mais yabbaɗo respect o yahay tungo ɗaɓɓoya debbo gol wonata satisfait fodde o heɓali on debbo responsable a jammi yo yaari ga o yetti o yahay dewgal na maccanga ko inniyango a maccuɗo maɓe maki ko winene jeɗɗininannawi ɓe ñanana kon ɗum waɗata ɗum kono komo faala sonnajo wiyamo heyka a addayɗe pasi ko si o golli o wona gorko a rema e lowre mande kono ɗum won ɗaɓa yo heɓa oɗa kadi sonnajo a fuɗɗi ke ŋañade ko feɗɗa hiɗa sooɗo e ɓawo ndiyam sonnajo innama sonnajo ma innama worɓe ko weldiɓe makko ce sont ses amis ɗum ala a nawlata hay ɗum mais c'est fini pour ko ɓe o yaha ay ko monsieur Dialle ko monsieur Ba en ni ko jara ko biro ko jara an ko nawlata ha yimde c'est fini il n'y a plus de respect elle peut t'aimer il n'y a pas de souci il n'y a pas de respect donc si la faala andude ɗi gundoji ɗo anda konno sirta anda konno wonirta sonnajo mo Allah wi yawon on na non ka religieux parce que quand vous entendez la thérapie vous partez dans le religieux ko ɗanningol ma waɗe ñaamo wuɗo beewa la spiritualité c'est pour ta liberté artirgol ma bani adama yaada c'est la responsabilité c'est le travail na du'a nagirde ida yawde jombugol goɗɗo yaw joɗɗaɗa wat inna Allah yo ara subhanahu anga wata subaade ina faala wondirde goɗɗo aɗa juuraɗa Allah aɗa suɓoɗa mais arrêtez ce genre de choses anga wata suba yehi gollitira ko wawɗa gollitirde accira Allah ko lutti ko a golli ko maako hiɗa faala jombude o sultiɗo an ko hamɗum e aden taw
lande hoore makko mi honɗum e aade ko a neɗɗo yiɗɗo defte diina a ndaari si kanko mo yiɗi defte diina ko a neɗɗo yiɗɗo deftere aduna a ndaari ko yiɗɗo deftere aduna ndaaru ko a qualité honɗum oto ma on ndaaru marque maggal on si yana pièce o ndaari oto ma on ko marque honɗum so a yehi ka sowdugol pièce ko honɗum wiyata moodi acce ɗayni tagol yahu ndaara sonnaje mo faalɗa o ndaara gorko faalaɗo ma pièce mo wonɗa on si tawi si ari heƴay yani an hiɗa anndi ko a o oto ɗo yahana pièce oto go adda ka juñi ɗo ƴettali ɓe geri la gombo geri ma mi waɗuna istigara yo Allah subanoma wala golle a sukude Allah golle kala hato ñinno thérapie pour ton mariage, pour tes affaires, pour tes relations, il faut contacter Nawna Chérif. Hey, kon non nafoore thérapie. C'est-à-dire thérapie ko voyage. Ka waɗaynoɗa duuɓi sappo hiɗa etennade. Quand tu fais la thérapie, c'est 2 jours. Ara yewti ka yata ɗo. Parce que a ekkitoto andugol ko a hombo. Arta ka originalité ma. Ekkitoɗa gérugol so andeji maɗi, tes émotions. Iwa ɗon ekkitoɗa andugol bane adama. Fuɗɗoɗa yiide aduna ko woni kon ekkitoɗa noon wiigol wallingol keeri miki mbandu ɓoye mon wata wallinde keeri wiya ka yaasuka awa mi waɗay mi nani tawa nder gaanu wullude mais c'est bizarre tu es en conflit avec toi mais ko ɗum ma nawde mocco ko ɗum ma perdinde jawdede donc ka thérapie ekkitoɗa miki mbandri ko onno keeri wallinirte ko honno suɓandeji gerdete anda ko a hombo sendidira ko wiyete diina e ñanne yaaga fuɗɗoɗa yiide mawɓe yimɓe bani adama tertoɗaɓe yiwgol barkal du'awuji e ɗuma donc aren ka lannode yewtere men partager mettez le cœur Kadette so merci partager mettez le cœur donc a lannode yewtere men ƴetten solution ji ɗi merci beaucoup merci Alpha BL Kadette so merci joni noon ka thérapie ko ɗum ɓe wi ko ɗum fam daganan si tawi bana adama yiiɗa suudu makko no so tawi bana adama yiiɗa hoɗande makko nden ko laɓɓintande ɗo noon en haala fi laaɓugol to woɓɓe na miɗa lootade miɗa woppude miɗa nettoyde miɗa mawde na ɗum de na ɗum tun wona ya no woodi laaɓal spirituel no woodi laaɓal matiére no sirti voilà si bane adama yiiɗa suudu makko ndu ndu ɓanndu ma ko suudu hoore ma nde miijoji ma ɗin ko suudu relation ji maɗi kala ko woni arde ka nder gurdam ma ɓanndu ma ndu gurdam maɗa ɗan fof petto majji ko suudu si bane adama yiiɗa suudu makko ɗum o ɗaɓɓintano bane adama no yiiɗi suudu makko ndun o laɓɓinayi ndu o waɗa fleur ji o labina o yaltina kala ko haaju makko ala e mum c'est comme ça ta vie gurdam maɗan ko suudu ko honɗum maranta ka gurdam ma ko tuuni o gorko mo yiɗama o debbo mo yiɗama ko tuuti ɗi numéro ji téléphone ko marɗa ka téléphone de gespion yimɓe ƴettay ɓe kondoji ma naɓa sakita honɗum marantaɓe kan nder suudu ma honɗum wernanta ka suudu ma mo moƴƴanama honɗum gollidata e goɗɗo inna ko enɗan no rawni no ɓawli iɗa andi o yiɗama o yiɗanama si goɗɗo yiiɗa suudu makko ɗum o laɓɓintande ko ɓayi ala laɓɓinde suudu ma ɗum ko ɗum wonma hadde ɗanoɗa ko ɗum naɓude ñawdo ko ɗum ma naɓude mocco ko ɗum wonma hulɓinde ko ɗum woni ɗi koyɗi boɗɗi kala yiiɗuɗo suudu makko ɗum o laɓɓinaydu o rema sera ɗum fo o waɗa jardin ji o mawla ha o laaɓa ɗum wiyete aljanna aduna so wi aljanna haalama jooɗo ɗo inna goɗɗum no moƴƴina nokkugo ko an a gollali a aray toon ɓe ƴetta golliji yimɓe ɓen ɓe jonne naata an hiɗa toñaka aduna ga sa hewti ɓe ƴettayɗa ɓe jonne ɓe ƴe an a toña hay goto
mande a yiiɗa moƴƴingol jardin mum ka sera suudu ma, a yiiɗa yaltingol tuundin ka suudu ma, ko mande a yiiɗa suudu maɗa, a yiiɗa ɓandu maɗa. wallahi sa ndaari banaɗam a taway no o jogori hoore makko noon, sa jonnimo otowal ko noon tawrata ngal, sa jonnimo suddiɗo ko noon yirta suddiɗo. kala ko jonnuɗamo simo tuuni a taway hunde no tuuni, simo laaɓi a taway hunde no laaɓi. hiɗa laaɓa noon kadi ka ɓanndu tawa laaɓa ka spirituel, ɗi ɗiɗi ɗi duwa yaadde. si ɗi ɗiɗi kadi ɗi yaadale a wona sengojo. no woniri noon si goɗɗo no yiiɗi suudu makko ndun o laɓɓinayno, si goɗɗo yiiɗa suudu makko ndun o laɓɓina, kono waw o no wiilan, o no ngata, kono iɗon wondi iɗon wondi kandu wondi so faani a yiiɗa hoore ma. ko nanguɗo waɗi si ala jontude wonki makin haqqe wonki makin ko deeƴere, ko wonugol hiɗa deeƴi, ko haqqe wonki makin noon ko ɓottu, ko waɗi ɗaɓɓita ɗum dewgal a yawi a yawma yiyama deftere ma nde undite ɓinna janngo, yiya no windi ɗon komi célibataire ha mi wuuri ha mi maayi single célibataire, ala ɓiɗɗo, ala ɓiɗɗo. larray min komi juuma kabila ko a gunaaru wuuri aduna, ko a gunaaru ari, par ce que ko golle ɗen gollanooka. woɓɓe mon no jogii sonnaaɓe jonnaali saɗaaki ta dewgal, dépense ta dankota na dewgal, wondata e mum na dewgal, a wondata e mum ka hoɗɗa ɗon na dewgal. Merci, le grand sponsor depuis Angola, dans Soko Mamadou Siré, actuellement en Guinée. Merci beaucoup. Donc, ko ɗo nde ngaddudande immo daranoɗa gurdam maɗa. sa yimmi ka darane ka gurdam maɗa, ayiye piiji no wara ka gurdam maɗa, o inta ko onto ɗi wonno ko ɓay a yalti e Allah feɗande a ari ka Allah gonga. jon noon si ko honno goɗɗo yiɗirta goɗɗo mo yiɗa hoore mum, ko honno goɗɗo yiɗi tana ɓe yiɗana ɓe añiɗa ɓe wikkila ɓe ñittinila, an a yiɗa hoore ma, ko an atti añude hoore ma, ko yiɗa habbi yo Allah aro, yiɗa habbi no yo oɗo ledde, yo malaika ɓe lettum, yo perdu, yo naatu yiite. an ko sifa ɗi miijoji mijantoɗa yimɓe ɓe, an ko an fokkiti hondo aljanna, kono a yejjitiɗa ka nder yiite. ko non ɓuri yimɓe, a yejjitika ka yiite a wonɗa, c'est ce qu'on appelle l'enfer. ndaaru yimɓe yiite ɓen, gonɗum Allah wiyata yimɓe yiite ɓen, yimɓe yiite ɓen ko ɓen nanatano inna Allah waɗuɓe ɗum, maliki waɗuɓe ɗum, woɓɓe ka aljanna nanirtaɓe kan haala. a nanata gooto ko aljanna no inna lette o, piye o, jatte o, sunno a nanata. la base la paix. ndaaru jogiiɓe jawle taw ɓeɗe joggi business, a nanataɓe harayde ko ɓe joggi life ma. ndaaru yimɓe tawɓe no soñi gayiɗa waɗu o, nangu o, piyi o, artiri o, sori o, Allah e waɗu accident, Allah e taw ɓuri kaka jahannama wonɗa. hiɗa fatude, hiɗa warbi, ko ɗum wonɗa feññinde ka kene, hiɗa deeƴi, aya mijanta goɗɗo ka bon, hara hiɗa deeƴiɗa ka aljanna ka paradis. kori ko ka yiite wonɗa, to goɗɗo no haala a yaariɗa lettega artirayɗa kammunarani jooɗoɗo e jantagol ɗin koyɗi, gurdam maɗa hiɗan e majja, o jannama mo nanata e mum hiɗa e magge, aljanna mo nanata e mum himo ɗo. sa maayi ko ɗum wona ndaarede, ko honɗum wonno e mum ko e jahannama, ko kiliyan jahannama, ko honɗum wonno e mum ko aljanna, ko kiliyan aljanna, ko ɗum Allah inni himo yaawi hasbore. Assalamu aleykum warahmatullahi.